الباب الثالث وثلاثون دمبغال كابان تاتي اتتبانغال كرياد الصالحين هنغال يوتا ان ملاطفة اليتيم نوانغول اليتيم ببن والبنات بيريو ببن وسائر الضعفة الدندنانغال يمبلو ببن والمساكين مسكين بن والتواضع معهم ايانكنا نغول به وخفض الجناح لهم اجيبينتي نغول به غبيتانجي مودون دي قال تعالى واخفض جلت جناحك غبيتانجي مادالين للمؤمنين وقال تعالى واصبر منين نفسك ومكي ماكن دلتا كتاب انتناكي مع الذين وندو ديبه يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فأما اليتيم أما اليتيم جون فلا تغار وتهوينمو وأما السائل أما ترطون فلا تنهر وتأغفمو وقال تعالى أرأيت إيالي الذي أولو يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم قوم أمن الدنيا اليتيم بن نستري ولا يهدها بتاك على طعام المسكين hadis temeɗɗe ɗiɗi e capanɗe jeego e joyi ila fuɗɗi ɗen an Saad bun Abi Waqqas radiyallahu anhu yettama yo sahabajo ɗon andi o ko kawune laaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ni qala o maki kunna min laatinoke ma annabiyi sallallahu alayhi wa sallam sittata nafarin min jeego jama jeego فقال المشركون للنبي شركوا بيان نلاد الله صلى الله عليه وسلم نلاد اطرد هؤلاء رادو به دونون بنجيغو به ان واي يودي سعد بن ابي وقاص صهيب الرومي بلال بن رباح عبد الله بن ام مكتوم e ko nanta say ɓe haɓe timmi jeego ɗo hay so tawi woni en kontal fof muɗum ɗo a timmi en wawa e addude ɓe ha kamɓe jeegoɓe timma sirkoɓe noon ari inni yo nelaɗo raɗo ɓe la yajtari'una alayna e fiwata ɓeɗo bakodo e amen fiita men hawtodir wa kuntum laati noon anami wa bnu mas'udi abdoullah ibne mas'udi e wa rajulun min hudayl e gorko goo jeeyaɗo e hudayl woni tato wa bilal e bilal wa rajulani e worɓe ɗiɗo lastu sammihima mi wonaali miɗo jammita yimɓe ɓen ɗon ɗen ɗiɗo fa waqa fi nafsi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tu yani ka wonkine laaɗo masha Allah an yaqa konko Allah hoddiri yo yan ɗum ɗon ala wowleede e fa haɗata nafsahu wonki makko kin yewtimo ɗum bimana wonki makko kin yewtimo goɗɗum on sayi fa ansalallahu taala Allah jippini oɗo aya wala taturdu wata raɗo dey andi tawi goɗɗum yani ka haqqille makko ko Allah hoddiri yo yan ɓa o wi o ala wolde min kadi mi ala wolde kono en faami Allah daltaraɗo ɓen dey yaduna rabba mum ɓe rewde jomum bil ghadati wal ashi bimbiw kikiɗi o yuriduna wajaw ko yeeso Allah ngom en koɓe faala rawahu muslim wa an abi hurayrata afan wa an abi hubayrata a'id bun amril mazniyi wa huwa onon min ahli bay'ati ridwan ko jeyaɗo yimɓe bay'atu ridwan on ni radiyallahu anhu anna aba sufyana wonde aba sufyana ata o arno ala salman wa suhaib wa bilal ka salman al farisi suhaib al rumi bilal bin rabah fi nafarin e nder dental fa qali ɓe inni ma akhadat suyuf allah min aduwillahi ma akhadat yettataake suyufullahi kaafaji Allah ɗen min aduwillahi immorde e ayɓe Allah ɓe ma akadaha konko ƴettiɗe ma akadat suyufullahi kaafaji Allah ɗen yettataake ma akadat suyufullahi kala ko kaafaji ma akadat kala ko ƴetti suyufullahi kaafaji Allah ɗen min aduwillahi immorde e ayɓe Allah ɗen ma akadaha konko ƴettiɗe فقال أبو بكر رضي الله عنه أتقولون هذا أن وولا نيدون لشيخ قريسي وسيدهم مولى قريسي بن كوهو جمع بهم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أن باجون الله أريد فأخبرهم بتيمو
فقال أنسان لا ماكي يا أبا بكر لعلك هنا قسا أغضبتهم أتكني بينه عليكو هنا قسا وديكم متتبع لئن كنت أغضبتهم والله سأتكني بي عليكو سأوديكم متتبع نجيغو صهيب الرومي بلال بالرباح سلمان الفارسي وقبه تتوتي دو والله سأودي دوكم من تبع أندو لقد أغضبت ربك أندو هراي أتكني جومي Allahu akbar. Ɗum ko andingol en wonde jiyaɓe Allah lu'uɓe ɓen gomɗinɓe miskinaɓe ɓen ko konsindiraɓe ka Allah sa etike ɗon ha jawdi ma e laamu ma fiiɓa kamɓe ɓe laamaki ɓe riisa a heɓike e maɓɓe ɗon andu koye Allah heɓiɗa fatahum wari ɓe faqala ni ya ihwata kono yo musidɓe an aghdabtukum ene mi tikkini on bimana ababakari ari landiteɓe galiɓe ni la o e yahfirallahu laka ya ukhayya yo Allah yaafoma holli hari ɓe tikkinimo ɓawalegoy o tikkiniɓe bimana ko aboubacry woli kon ɗum ɗa holli hari ɗum battini maɓɓe kono directement kamɓe naɓe wi o ɓe miyejjitanta kaari ɗum ɓe watte ɗon direct yahfirallahu laka ya ukhayya yo Allah yaafoma kayo nene goto amen on rawahu muslim ko imam muslim on ko filli hadis on qawluhu ma akhadaha ay lam tastawfi haqqaha minhu ma akhadaha konko ɗe ƴetti ay lam tastawfi ɗe hunnali haqqa haqqe majjio min himmorde makko wa qawlu wigol mo ya ukhayya ruwiya fil lam bi fathil hamza sabu ko hamza on waɗa kon poccal dow wa kasril kha e ko kha on waɗa kon poccal ley wa takhfifil yaw e ko yatoɓe ɗen fof gintina kon ɗe siddaka o ruwiya fillama no filla kadi ɓe dammel hamza sabu waɗgol hamza on tural wa fatil kha e waɗgol kha on poccal dow wa tasdidil ya e siddingol ya on kono fof mum firo ngon ko woto ko bimana ko nene goto an wa an sahal bun saad radiallahu anhu qala qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallam ana min ko nelaɗon makude wa kafilul yatim e fawtiɗo alyatimajo ko aduna ɗo no hana fawtorede noon nelaɗo maki min e on ɗon fil jannati ko aljanna hakada ko ni min hoɗiroyta fotuno hara vidéo no wodi hara ko filmation hara on suttoto kolliɗi kono ko raɓɓiɗi koye ɓe waɗani explication wo wa ashara bisababati wal wusta nelaɗo Allah sallah sallam sappori sappurdu maɓɓe ndun e hundu hakkundiru ndu minen mi wiya ndu mettirdu juuri ndu sappurdu ndun e mettirdu juuri ndun nelaɗo satti ɗin ɗiɗi wo farraja baynahuma ɓe lanciti hakkunde majji ɓe hiɓɓindiralɗi ɓe fonti kolli maɓɓe sappurdu ndun e hundu jandu juutudu hikkindu sappurdu ndun ɓe fonti ɗin ɗon ɗiɗi ɓe lanciti hakkunde majji alegoy no kanji ɗiɗi no ɗi ɓartodiriri noon alegoy kamɓe e kala dankiɗo alyatimajo tawi kono hoore no nunɗal e anni e moƴƴoy no feewiri ko noon ɓe hoɗiroyta ka aljanna contraire holli kadi kala boniɗo e ɓeeɗo ko noon kadi ɓe hoɗɗodiroyta ka aljanna ɓay noon ene hiɗen anndi ko honno wonɗen dankorde alyatima ko ñaamugol ko baaba maɓɓe acci kon fof muɗum ɗo e ɓe mawnude awa watte yiili e mum rawahu al-Bukhari kafilul yatim ko woni fawtiɗo alyatima ko ɗum ɓe woni hen firande alegoy alqaimu bi umurihi ko daraniɗo fiyakuji makko ɗin hara kono hana daroranede no kippuɗo mo on mbi maana wa an abi hurayrata ƴettama aba hurayrata radiallahu anhu qala o maki qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam kafilul yatim fawtiɗo alyatima e lahu ara hino wodanimo aw li gayrihi ma tana makko alegoy si wi lahu on ko hino wodanimo baraji aw li gayrihi ma tana muɗum a waray ko hino wodanimo ma no fawi hoore makko alegoy koyemo mari baraji ma mo mari bakkat ko ɗon ko famay ana min wa huwa e on ɗon fawtiɗo alyatima no moƴƴiri ka ha tayni haray meɗen wayi wa ɗiɗo ɗiɗi fil jannati ka aljanna yiltoɗen ɓe maaki kafilul yatim lahu fawtiɗo alyatimajo mu'um aw li gayrihi ma alyatimajo go'o mo o jeeya komboni alyatimajo ma ko ade musidɗo ma hiɓɓuɗo wano yumma goto ma wano ɓiɗɗo ma ya acca ɓikkun alyatima kun ɗon ko alyatima hum ma hollal ko ɓen ko an woni ɓen makkum alyatimajo goɗɗo go ko alyatimajo ka janane ɓe to ba makko ma yaha fawtoɗamo ɓe maaki min e on ɗon min wawi wa ɗiɗiɗi toujours no wirno ɗen noon nane wa ashara rawi
filli ɗon o sappi wa huwa ko woni on noon ko Malik bun Anas goy ko woni ko filli ɗum o sappi bi sababati wal wusta hondu sappordu ndun e hondu hakkunderu ndun rawahu Muslim. wa qawli al yatimi lahu aw li ghayrihi ma'nahu firo mum qaribuhu ka woni ɗon al yatimajo makko qaribu ay ko ɓattiɗɗo makko legoy ka en ɗam awil ajnabiyu minhu ma ɗum janano e makko ka woni ɗon lahu ko al yatimajo siɗɗo makko hiɓɓiɗo aw li ghayrihi ko ɗum al ajnabiya mi mana al yatimajo janano fal qaribu ɓatti ɗon mislu misal an takfulahu ko nde fawtotomo ummuhu yumma makko andi nenejo si modima maayi an sonnaji on accidima e ɓikkoye bobohoy koye helli faaka andi ko dankotoɗa koye fii kala ko an heeɓi koye ko a woni nene makkoye kono a heɓay baraji ko fawtiɗo alyatima heɓata ko on faami ka onon sonnaɗa an takfulu ko nde fawtotomo ummuhu yumma makko aw jaddu ma mama soro makko aw akhuhu ma koto makko mo mari jaaja jano ma kotirawo ɓay ba maɓɓe maayi kanko ƴetta miñira makko on o takka haray mo mari baraji alyatima fii ko nene goto makko aw gayruhum ko wiyete comme matana maɓɓe ay min qarabati ko immorde ɓattodiraɓe maɓɓe wallahu alam ko Allah noon ɓuuri andude wa anhu ƴettama e makko qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam laysa al miskinu koni wonali miskin alladi o tarudduhu tamratu wa tamratani mo tamaroje ɗiɗi e tati rutta ɗum mbi mana woɓɓe goo okkoramo tamarore woɓɓe goo okkoramo tamaroje ɗiɗi walalluqumatu walluqumatu wona sayre wote ɗe caaƴe ɗiɗi mi mana ko wiyete miskin wona yaltotoɗo toro okkore tamarore e tamaroje ɗiɗi ma yaltowo toro okkore sayre e caaƴe ɗiɗi wona ɗum miskinajo e mo Allah subhanahu wa taala reconisi on ligoyi wona on miskin mo islamu reconisi on marɗo baraji miskinan kako mum ngu tawa sabu ko woni comme miskin o ƴettay soldu fende mois ka Allah o ƴettay joddi sabu ko on miskin ko joddi moƴƴiri joddi baraji wona ɓe miskinaɓe no yiyoton no jindo hino toro fi sabilillahi no rewa e magasin ji yimɓe yeeɓa juuɗe miɗo nawnira woɓɓe fenira harano tambi ordonnance fenande woɓɓe wiya no wallini nawnuɗo woɓɓe wiya suudu maɓɓe no sumi woɓɓe enna hiɓe nangi laawol hiɓe ari haa ɗo laawol maɓɓe ngol ino taƴi paasi lelli ala wo ala nde laaɗo maaki ɓen noon okkore 1000 francs woɓɓe enna jaɓe 1000 francs woɓɓe enna jaɓe wandala woɓɓe enna jaɓe ɗo honno innete 50 francs CFA ka CFA ñaamete woɓɓe enna feƴƴe taw ma jindoɓe ka magasin ji aw hikka kadi ɗo si zakka on weeɓi fewndike haray meɗen abonni ɗo nani sabu piiji ɗin hikka ala o no wayira haray ɗo alaji kaari haray ɗo moodi kaari haray meɗen abonni fi jakka e nde si hewti andi toon min yandi fi Allah komin woliri law ko fiita men faɗu wona ɓe ɗol miskinaɓe ɗaɓɓaɓe ɓen nelaɗo maki innamal miskin ande kon miskinajo marɗo baraji on ka Allah duwaɗo okkorede on tata sa okkori on ɗon baraji ma ɗin hino ɗuuɗi multiplie Allah bi ko miskinajo yata affafu nefiniɗo tawata haaju makko ala e toragol sa watta leligoy a okkortamo sabu himo yondini haaju makko wo ala kono le tawa o mara kono sa yimo himo ɓorni laaɓuɗi himo yondini o torota ko weeɓitota ko o yurminkinota ko ɗon hande ɓuran no wiigoy yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'affufi womo andaɓe majjuɗoɓe mo andaɓe majjaɗoɓe sikkay koɓe patron sabu koɓe nefini konko tata haaji maɓɓe ala koye jal ko oɗo miskinajo duwa okkorede ko oɗo baraji mum ɗi woodi ka Allah muttafaqun alayh wa fi riwayatin naade fillahi fi sahihayn ko are ka Bukhari ka Muslim nelaɗo maaki laysa al miskin wona al miskinajo ka diina miskin mo diina jaɓi on wonde ko miskin wonali alladi o yatufu ala nasi mo no jinda hakkude yimɓe ɓen tarudduhu luqmatu wal luqmatani sayre wotere caaƴe ɗiɗi ruttamo o yilto ɓeeɗa tamamo o yilto o yaa ɓeeɗa kadi tama wattamratu wattamratani e tamarore e tamaroje ɗiɗi walakinna al miskina won miskino ɗaɓɓa ɗon alladi kon la yajidu ghinan e yugni ko on mo tawata mara ngalu kono wawa ɗum yonude wala yuftanu bihi kono tawa noon o ƴoƴanaka alego yimɓe ɓen anda fi makko o considiraka wonde ko miskin no sikki e tummode o ala en torade o ala en ñawlade on no mari wonni ko feƴƴinira ka makko no deƴƴi himo fanke ko ɗum woni o ƴoƴanaka
foyito saddaka alay sakko o okkore sadaka awa ko oɗo wala yaqumu taale o immotako kadi o daro fa yasala nasa o toro yimɓe ɓen ko ɗon miskinajo ɗaɓɓajo on ɗum noon mi torki Allah e ñaari dane ɓale hunde moƴƴana ndumi nani miskinajo ɗaɓɓaɓe ɓe wo ɓe islamu jaɓi weltori e miskinaɓe ɓe ɗaɓɓaka ɓe wo tawɓe no mari bakkatu ta Allah waɗi en goto e maɓɓe mi torki Allah amin yo Allah waɗen alɗoɓe risuɓe okkoɓe ɓen o waɗen kadi soodirayɓe jawdi muɗum ndin aljanna allahuma amin wa anhu ƴettama makko ani nabi ko ƴetta nabaji Allah sallallah alih w sallam qala o maki assa'i e alal armalati wal miskine oɗo yahowo jinda ka ɓeɗo rewɓe heyniɓe wal miskina e miskinaɓe kal mujahidi ka baraji o ino wawi haɓuɗo jihadi fi sabilillah min ɗo hino monti wa ahsabuhu miɗo tañƴini dey ko noon kono min ɗo no monti dey haray ɗon ƴiyangal on jangganaylal ngal toon fiɗanollan si tawi ko komi sikki kon wa ahsabuhu tawi woni ko noon janngirte haray komiɗo konti baraji makko ɗi miɗo kunsidiri fi on ɗon on ɗaala wi wa kal qa'im haray oɗo hino wayi wano dariɗo hino juula jemma alladi ola yafturu mo taƴƴidirta fawtotako wa ka sa'imi e wano oɗo huruɗo alladi ola yaftiri mo huntotako haray oɗa dariɗo hino jinda yaha ƴewto juuro hiwro heyni ɓen e miskinaɓe ɓen haray mo mari baraji horowo mo huntotako dariɗo jemma no juula no fawtotako muttafaqun alayh wa anhu ƴettama makko ani nabiyi sallallah alayhi wa sallam qala o maki charru ta'am ko ɓuri bonde ñameteji ɗin ta'amul walima ko ñamete peera ñamete mariage ko fi on ɗum na wasi aray defugol e mariage no boni ma no harmi defugol e mariage no yamira ko hunde duwande ko sunna kon ɗum no waɗi sinelaɗo maki ko ɗum ɓuri bonde ñamete wo ko ɓayi yumuna o ha hino haɗe e ñamete on hino sakke e ñamete on man yati ha on duwaɗo arde e ñamete on ñamamo ɗon miskinaɓe wayudu a ilayha hino nodde e ñamete on man yaɓaha on salotoɗo ñamete on mbimana patron ɓe ɓen on yalɓe aɗa berle ɗen awa délégation kaari ko nokkel kaari awa lajji kaari ko nokkel kaari garankel ke jiɗin tun ko ɓen tun wernete ko ɓen tun yeɗete miskinaw koye marana hoore mum koye terte tawi noon ko koye handuno e jonnede ne laaɗo maki wa mallam yujib kala on mo notaki adda'awata noddandu ndun si o noddama fi peera yo yahu o ñaama himo mari feere yahugol ma kala noddandu ndu julɗo noddimo dagindu haray fagad asallaha wa rasulahu o yeddi Allah ene laaɗo makko on rawahu muslim wa fi riwayatin ari filla fi sahihayn an abi hurayrata min qawlihi immorde konngol maɓɓe bisa ta'am boni ñamete ko ɓuri bonde ñamete fof ta'amul walima ko ñamete peera yuɗoa ilayha par ce que no nodde makko alagniya o patron ɓe ɓen wa yutra ko terte alfugara o wasuɗoɓe ɓen wa an anas on accake radiallahu anhu an nabii ko ƴetta nabaji allah sallllahu alayhi wa sallam qala ɓe maki man ala jaratayn kala ɓeynuɗo jiwɓe ɗiɗo hara ko jiwɓe ɗiɗo pet ɓiɓɓe jiwɓe o heeɓi o ɓeyna ɓe ɗiɗo hatta tabluha o neya ɓe wonda e maɓɓe ha ɓe helli fe tawa o ɓurnali ɓiɓɓe makko worɓe ɓen e hoore ɓeɗo ɓiɓɓe rewɓe tawa o bonaki e maɓɓe o neya ɓe needi islam ne laaɗo maki jaa a yawmal qiyama o aroya ñande dargal ana wa huwa tawa min e makko ka hatayni meɗen wayi waɗi kolli ɗo ɗiɗi wa damma asabiyahu o hiɓɓidiri ɗon kolli makko ɗin o andi kamɓe newɗon aliyatima on ɗon ɓe sappo no kolli ɗin ɗiɗi kono ɓe lancitiɗi ɓe hiɓɓidiralɗi ɓe pasindiri hakkude majje ɗo noon ko wa damma asabiyahu ɗon ɓe hiɓɓidiri kolli maɓɓe ɗi noon hiɓɓodiri noon haray kamɓe on ɗon ko noon ɓe wata rawahu muslim jaratayni ko wiyete jiwɓe ɗiɗo ay bintayni ko ɓiɓɓe jiwɓe ɗiɗo joni noon ne laaɗo maki komo jibini jiwɓe ɗiɗo pet ne yiiɓe janniɓe diina islam okkitiriɓe dewgal daguingal joɗaki ha ɓe heɓiri ni e suɓugol moodi e suɓugol garan kelken e feti kelken gaynoɗo janngude e fuɗɗiɗo janano e siɗɗo ta kanko o suɓali ɗum ɗon o neyiɓe needi islam joni noon an noon mo tawata Allah arskima ɓiɓɓe jiwɓe ɗiɗo tato nayo jowo jeego an si tawi woni a yeehi yiite moodi haray ko teware ma moodi haray ko foofere ma haray wotta en ɓurnu ɓiɓɓe men worɓe ɓen e hoore rewɓe ɓen en anda
ko hombo sabimbinanta en fowtere aduna kamɓe ɗiɗo, en anda ko hombo sabimbinanta en fowtere lahara kamɓe ɗiɗo, en anda ko hombo sabimbinanta en kadi asku ɗum yo Allah dandu ka aduna ma ka lahara. On faami. wan aishata yettama nene mi aicha radiallahu anha ɓaylata ɓe maki dakhalat alayya imra'atun sonnajo natino ka an wa maaha tawi mo wondi ibn bintani laha ɓiɓɓe makko jiwɓe ɗiɗo tas'al himo lando falam tajidi indi ligoy o ari himo toro ligoy o heɓali ka anno shay'an hay e hunde komi okkoramo hunde o tawda Allah e mum gayra tamratin wahidatin sona tamarore wotere wallahi fa ataytuha iyaha mi okki mo nden enen se ko enen en wiya en okkitirta bajjum en itata ɗum ɗon takko men ko jikke ɓura ko okkorɗa goɗɗo heɓuɗa baraji a heeɓi ɗon jikke ka Allah a heeɓi jikke ka makko kanko okkorɗa on sa mari noon bajjum ko haray ko jikke kun ɗon marɗa he watten yiili on sumat kanko sonnajo on ɓami jonnimo nden tamarore fa gasamatta ha o sendi nde bayna ibu tayha hakkude jiwoy makko koyɗi ɗoy kanko walam takul o ñamal min ha e tamarore nden hay e hunde summa gamat refti o dari fa harajat e o yalti fa dakhala annabiyu tun annabajo allah sallah sallam naati alayna e hoore amen fa akhbartuhu mi humpitimo no feƴƴiri noon fa qala nelaɗo make man ibtuliya min hadihi lbanati kala jarriboraɗo heɓugol ɓiɓɓe jiwɓe bi shay'in goɗɗum fa ahsana ilayhinna o moƴƴi e maɓɓe o yurmini ɓe o janni ɓe o ne'iɓinidi islam o ɓurnal ɓiɓɓe orɓen e hoore makko maɓɓe o hokkitiɓe dewgal islam ko ɗum woni fa ahsana ilayhinna moƴƴagol e maɓɓe ngol no naata e ɗiɗo fof ɓano woodi joɗodotoɗo e jiwɓe mumen ha foppo hewta ka jomɓe foppo feƴƴa jomɓede kañum no jooɗi ɗon no suɓa ɓen jiwɓe ɓe tarda aray ɗon o moƴƴaki e maɓɓe ne laaɗo maki haray kunna lahu ɓen ɓiɓɓe jiwɓe laatantomo sitran heedode minan naari immorde yiite ngen muttafaqun alayhi. Allahu akbar. jakka sa ndaari ɗum a yeloto Allah subhanahu wa taala yo okkore ko wiyete kon ɓiɗɗo debbo. mi yetti Allah ko tawi kon Allah subhanahu wa taala no okkoro lamin Abdoullahi kala ɓiɓɓe jiwɓe yo Allah newinanam moƴƴagol e maɓɓe nde moƴƴande nde ne laaɗo faandi ɗo ɓe wonanno yalan heedode naatuliite jahannama allahumma amina. onon kadi wonɓe lan jentade toujours kadi mi yetti Allah ko tawi onon kadi no Allah an arsiki on ɓiɓɓe jiwɓe onon kadi yo Allah waɗu on moƴƴotoɗo e ɓe wonana en fof meɗen heedode e naatugol yiite amin. won aishata radiallahu anha qalat ja'atni arnola miskinatun debbo miskinajo tahmilu ibnatayni laha himo wuundi jiwoy makko ɗiɗoy fa at'amtuha mi okkorimo mi ñamminimo salasa tamratin okkimo tamaroje tati fa atat o jonni kulla wahidatin kala jiwu min huma makko e kanko e ɗiɗoy tamratan tamarore wa rafa'at o ɓanti ila fiha ka hunduko makko tamratan ndeya tamarore takula fiyo ñamude alegoy o fokkiti maɗɗade ndeya ɓawo jonni jiwi koye kala wotere fasta ta'amatha ñamminorimo alegoy torimo nden tamarore ɗon kadi ibnatahu ɓiɓɓe makko jiwɓe ɓen o yiltinde ka hunduko makko fa shaqqat tamrata o fecci tamarore nden allati nden kanat nde o laatino turidu himo faala an ta'kulaha nde o ñamata o fecci nden ɗon kadi pecce ɗiɗi baynahuma hakkude koye jiwoy ɗo ɗiɗoy o jonni koye fa ajabani nene Aisha koye makude ɓe maki hawni lan ngalɗini lan sha'anu ha fiyake ɗe o waɗi ɗo ɗen ɓa o yeehi nelaɗo hewtiti fa dakartu mi janti alladi ngal gollal sana'at ngal o huwi mi jantani ɗum li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam on say fa gala nelaɗo jaabe kon say ɓe maki o hadis inna allaha no Allah qad awjaba laha biha bil aljannata Allah waɗɗinani o sonnajo biha sabu ngal gollal ngal o waɗi ɗo aljanna allahu akbar aw ataqaha biha ma hara ko nelaɗo maki Allah rinɗinimo sabu ngal gollal ɗo minan nar immorde e natugol yiite sabu ko moƴƴi kon e ko jiwoy ɗiɗon rawahu muslim. wan abi shurayh خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا أن الله إني من أهرج مدو إتي حتى الضعيفين حقه بيدو لو بديدو كون بين لو بديدو كاليتيم والمرأة
ko alyatima e sonnajo. Hadis sun hasanun, hadis e labaɗo sayun selluɗo. Rawahu Nasa'i bisnadin e jeyyidin, sabu hadi e tugaye kelluɗo. O harriju ko miɗo eɓɓa ɓittagol, miɗo ɓittodi fi ɓeɗonde ko firi ɓeeɗiɗo miɗo ɓittodi ɓe. Alegoy ko miɗo maapi fi programme ɓe on legoy miɗo occupé e muɗum no maapini lallego yawa eɓe firde. Wa maana o harriju ay alhaqul haraja, ko miɗo ƴeeŋino e ɓittare fiiɓe. wa wal ismu awa legoy ko ɗum woni konsidirgol bakkatu, miɗo jonna bakkatu bi man dayya haqqahuma, kala yeɓuɗo haqqe e ɓeeɗo ɗiɗo on haray miɗo ƴeeŋina bakkatu e maɓɓe. Alegoy miɗo handindina ɓe legoy e bakkatu. o haddir min dalika, miɗo rentina fi ɗum jama on tahdiran, hattirde e rentinande balihan yettinde. wasjuru anhu, miɗo ñaaɗa fi ɗum sajiran ñaaɗande akki idan tentude. wa anu Sabi bun Sa'd bun Abi Waqqas radiyallahu anhu, wonde o ra'a o yiwno Sa'du anna lahu, wonde no waɗanimo fadlan ɓural ala man dunahu e dow ɓen ɓe hewtamo. fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, laaɗo maaki, hal tunsaruna, tawsi on wallete, wa turzaquna, arsike ɗon hiɗon sikka on wallete arsike ɗon, illa bi du'afaikum, so wona sabu wallitagol danko luuɓe moɗon ɓen. ko bere ko walliti ɗon yurmin ɗon luuɓe moɗon ɓen, wo arsike ɗon bere ɗum folina ɗon bere ɗum. rawahu al-Bukhari hakada, ko wono ni hadisun mursala. fa inna Mus'ab bun Sa'd tabi'iyun, ko tabi'iyankejo. wa rawahu al-Hafiz Abu Bakr al-Barqani fi sahihi muttasilan, hadisun ko jokkondirɗo an abi, ko jettebe makko radiyallahu anhu. wa an Abi Dardai Uwaymiri radiyallahu anhu qala, o maaki, sami'tu minani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ɓe maaka abghuni, yottina nelan addu'afa aluɓe ɓen. fa innama tunsaruna, ande ɗo ko wallirte ɗon, wa turzaquna, arsike ɗon, bi du'afaikum, ko sabu dankagol wasta yiiɗi ɓe ɗo luɓuɓe moɗon. rawahu Abu Dawuda bi isnadin jayyidin. haray ngal dambugal ɗo kadi ko ɗoni ko lani musidɓe julɓe, yiltoɗe rewtoɗen ɗum ɗo kadi ha faamen feƴƴanen dambugal hikkingal ɗon ngal. he haray faamu min wonɗo fiinden faamu on no raɓɓiɗi, kono ko yiɗugol bere ngel mi faami ɗo musidɓe an julɓe, wonɓe remude ka burure, wonɓe soppude rema reena, wonɓe aynude nayi e dammi ka burure, ko fiyoɓe hendo toon faamu hun an kon, ɓe jangira kon, ɓe naftora kon, ko alda e déplacagol maɓɓe, ko alda e waɗugol maɓɓe ittuyiɗ. musidɓe an wonɓe extérieur, musidɓe an wonɓe ka nder bureau ji, musidɓe an wonɓe tawɓe ka hoore laawol hoɗi, ko voyageur ɓe, ko chauffeur ɓe ma, ko piloteur ɓe avion ma, bateau, no faala janngude mara tan no janngira, ma mara ko janna ɗum ton, ko yiɗangol ɓe bere ngel faamuwel ngel Allah arsikilan fi kamɓe kadi yoɓe hendo ngel ɗo, ɓe heɓa noon hande kadi no ɓe ɓeyditidira gandal, wona jogagol gandal toujours miɗo gantino. so yii faljere toon naayi ɗum juhu on, aray ko suka mo on, ko almudo mo on. wallahu a'la wa a'lam.